Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku njema hii ya leo, siku ya Sabato. Hasa tumejifunza somo letu zuri la juma hili ambalo lina kichwa kinachosema mataifa sehemu ya kwanza. Lakini unapoangalia katika fungu la kukariri ile Danieli 7 mstari wa 14 anasema, naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Katika somo hili kwa kweli tumejifunza mambo mengi ambayo yanahusu ufalme, na kilichonigusa mno ni ile wana wa Israeli kujichagulia ufalme wao. Na unapoangalia katika fungu la kukariri ni kwamba ufalme tulioahidiwa ni ufalme mmoja tu ambao ni ufalme wa Mungu. Serikali ya Mungu. Serikali ya Mungu ndio ufalme tunaotumainia. Lakini katika somo hili tumejifunza kwa wenzetu wa Israeli walipoomba kuchaguliwa ufalme. Lakini hili limeenda kuwaumiza na kuwaangamiza, kwa sababu pale walipojichagulia mfalme Mungu hakukubali na hakukubali mapendekezo yao. Tumeenda kujifunza katika Samueli wa kwanza sura ya 8, unapoangalia mstari ule wa 25 hadi ule wa 28, tunaona pale Mungu alivyomwambia Samueli, hawa hawakuja kukataa wewe, wamenikataa mimi Mungu wa mbinguni, kwa sababu hawakumtambua Mungu wa mbinguni kuanzia alivyowatoa Misri mpaka kufika pale walipo. Kwa kweli Mungu aliwaacha wachague uhuru wao, na uhuru wao uliwapelekea pabaya mpaka wakatekwa na mfalme wa Babeli, akawaongoza visivyo na akawaangamiza. Hivyo katika somo hili kwa kweli mimi nimejifunza kuitii sauti ya Mungu. Hata katika Ukristo wetu wa leo kama Waadventista wa Sabato, inatupasa kumchagua Mungu wa kweli, na tusiendelee kushinikiza mashinikizo tukaamua kuangalia mchungaji anafanya nini, wazee wa kanisa wanafanya nini, viongozi wa dini wanafanya nini, kwa sababu kile ndicho kilichowaangamiza wenzetu Waisraeli. Wazee wale wa Kiisraeli walienda wakamshinikiza Samueli kwamba hao watoto wako hawako vizuri na wewe umeshazeeka, tunatamani tujichagulie sisi wenyewe. Kwa hiyo tukiwa kama Wakristo tunatakiwa tumwangalie Mungu ambaye ndio mfalme peke yake. Leti wangali msikiliza Mungu, wangali tengeneza hata watoto wa Samueli, na Mungu angali kubaliana nao, angali wateulia mfalme mwingine wa kuongoza. Lakini kwa kukiuka, hawakutambua kwamba ufalme wa Samueli ni ufalme wa Mungu, wakaangalia ufalme wa kibinadamu ya kwamba Samueli ndiye anayetuongoza. Hawakujua kwamba Mungu ndiye anayeongoza. Hata hivi leo twende tuangalie Mungu, tuangalie Roho Mtakatifu, tumsikilize Yesu Kristo, ndiyo mfalme wetu namba 1 ambaye atakamilisha kazi, na atarudi atakamilisha hivi kama fungu la kukariri linavyotuambia ya kwamba ufalme wake ni wa milele. Bwana awabariki sana.